ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraza guterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kubana natwe ukanda subscribe, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu ndaza kuba ngenda yahera hano muri Rucuro. Nyuma yaho haje kuba hagenda haba isanganya rikomeye cyane mu minsi yagiye ishira, kuri uyu munsi hano muri Rucuro hongeye kubura ibitero bikomeye cyane ku modoka byaje kuba bigenda bigabwa mu duce dukotororwa n'inyeshyamba za M23. Abantu bambuwe ndetse abandi baranakomereka, nkuko tuza kuba tugenda tubigarukaho. Ibi bikaba biri ku mutwe w'abarwanyi ba M23. Turaza kuba tugenda tugaruka kandi ku mirwano yongeye kubura hano muri Kivu y'Amajyepfo, hano muri Minembwe. Muri Minembwe imirwano yubuye hehe? Dore ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bari gushaka byimazeyo cyane agace ka Point Zero, nubwo ubona ko ingabo z'abarundi zakomeje kuba zigenda ziba ibamba mu bitero bikomeje ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kuba ngenda mva ahangaha kandi ngaruke kuri Joseph Kabila. Joseph Kabila nawe turaza kuba tugenda tumuvuga nk'uko Kabila abivuga. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagize uruhare mu gutegura itegeko nshinga muri 2006. Ubu bari muri guverinoma ya Kinshasa, se akaba abigarukaho iki. Turaza kuba tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Moise Katumbi kandi wari witezwe ko ari buze ko bagenda avuga amagambo akomeye cyane. Yagize icyo agenda avuga ku butegetsi buyobowe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Bitare mu maboko ya AIC nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Aka ni agace gakomeye cyane kaje kuba kagenda kaberamo imirwano kuva ku munsi w'ejo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kandi mu gace ka Karehe hakomeje kuvugwa imirwano ikomeye cyane yahuje ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu. Nubwo impande zombi zabashije kuba zigenda zivuga ko zigiye mu buryo bwo kugarura cyangwa se bw'agahenge, turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu agiye agezweho. Nyemera nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe, ugenda urikanda ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu. Muri Rucuro hari kuvugwa ubushotoranyi ndetse n'ubwambuzi bukomeye cyane. Ni nyuma yaho imodoka zashimuswe n'abantu bitwaje intwaro mu bice bya pariki y'igihugu ya Virunga. Ubu ni ubujura bwitwaje intwaro bwakozwe n'abantu batazwi, bwatangajwe kuva ku itariki ya 22 ndetse n'itariki ya 23. Ubu bikaba byabaye ku muhanda uhuza Goma na Butembo. Imodoka zagabweho igitero mu gitondo hafi ya Mayi ya Monto muri parike y'igihugu ya Virunga mu gace ka Rucuro, agace kagenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Nk'uko amakuru menshi yo muri ako gace abivuga, bavuga ko abagabye ibitero bose bitwikiriye iyi parike, dore ko atari n'ubwa mbere ibi bitero bikomeje kuba bigenda biba muri utu duce nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa. Umutekano ukomeje kuba mubi ku muhanda wa Kiwanja Kanyabayonga uherereye muri pariki y'igihugu ya Virunga. Mu minsi myinshi habayeho ibitero byinshi byitwaje intwaro kuri iyi nzira y'ingenzi, bitera abakoresha uyu muhanda kugira ubwoba ndetse no kuba bakomeza kuba bagenda bawiringira bitewe n'ibikomeza kuba bigenda biba muri aka gace. Ku rundi ruhande kandi bamwe bakaba bagaragaza ko ari ikibazo gikomeye cyane mu duce uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zagiye zibasha kuba zagenda zifata nyuma y'uko ibi ya Kongo
Kabila yishe Laurent Desire Kabila, turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ibi byaje kuba bigenda bitangazwa n'abayoboke ba UDPC nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Perezida wa Angola akaba yanze umushinga mushya w'ibiganiro wa Perezida Antoine Felix Tshisekedi kubera ko hazagamo guheza wahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange, nk'uko turaza kuba tugenda tubigaruko gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Ntangira amakuru yacu rero, reka amere kuri uyu musada w'ingabo zidasanzwe z'u Burundi zongeye kuba zigera ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta kindi kizijyanye rero uretse gutanga umusada angaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni kenshi cyane hagiye hakunda kuba hagenda havugwa cyane cyane bimwe mu bitero bikomeye cyane hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse hanagaragara ingabo z'abarundi zagendaga ziza gutanga umusada hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero bikaba bikomeza kuba bigenda bishimangira ubufatanye ndetse n'ubushuti buri hagati y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za Barundi bakomeje kuba bahuriza hamwe kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23 mu bitero bigiye bitandukanye. Ibi rero izi ngabo zikaba zongeye kuba zigenda zivuga ko ziri kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane kuba zagenda zitanga umusada, dore ko Poeti Zero ari kamwe mu duce tugiye twarigaruriwe, cyane cyane kuba twaragiye twigarurirwa n'imirwano ikomeye cyane, kuko iminsi igenda ishira hagenda hagaragara amwe mu makuru agenda avuga ko abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bagiye bahafata, ariko maginga yangaya Poeti Zero hakaba hari ingabo za gisirikare cya FARDC gifatanyije n'abarundi. Ibi bigahita bikomeza kuba bigenda biba ikibazo gikomeye cyane hano kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko nk'ubu kuva kuri uyu munsi hiriwe ibitero bikomeye cyane nyuma yaho indege z'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abafatanya bikorwa bazo baje kuba bagenda bazenguruka. Ibi bikaba byaje kuba bigenda biba inshuro zigera kuri enye nk'uko tubikesha imboni yacu hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo, kugira ngo zikomeze. M23 guverinoma ya Kongo nayo yongeye gushimangira ko ihagarikwa bw'imirwano ku butaka kugira ngo hubahirizwe amasezerano y'amahoro yabereye muri Amerika Doha. Ariko maginga yangaya Wazalendo zikaba ziri kuba zigenda zigaba ibitero ngo zikomeje kugaragara ku butaka kugira ngo zitegure ibikorwa byo kongera gufata agace ka Bukavu. Mukanya niho haje kuba hagenda hajya amakuru avuga yuko aba Wazalendo ko nk'uko indorerezi nyinshi zibivuga Bukavu ndetse na Goma ngo bizabohorwa vuba nk'uko bakomeza kuba bagenda babitangaza. Nanone kandi amakuru akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga akaba avuga ko Minembwe yongeye gufatwa, cyane cyane abasirikare ba Wazalendo bari kwitwara neza ku rugamba, kandi kugeza ubu nta musirikare n'umwe wa M23 ufatwa cyangwa se uri ahangaha mu gace ka Minembwe nk'uko bikomeje kuba bigenda bitangazwa duce twa Mikenke. Ni mu gihe kandi nubwo ibi bikomeje kuba bigenda bivuga aha muri Mwenga muri Kivu ya Ruguru, aho Kivu ya Ruguru aho ibikorwa bya gisirikare n'ibitero by'indege byatangajwe muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Poeti Zero iri munsi cyangwa se iri mu maboko y'abarwanyi b'ingabo za FARDC. Hari ibitekerezo byinshi n'amakuru
avuguruzanya akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga kuva mu gitondo cya kare, aho amasoko menshi yakomeje kuba agenda avuga ko hano muri Poeti Zero haba haje kuba hagenda hafatwa magingo aya ngaya. Aya makuru akaba ari ibihuha bikomeje, kuko ubu aha hari mu maboko y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gitondo cyakurikiyeho ahagana saa 9 za mu gitondo, ibitero by'indege byakozwe n'indege zitagira abapiloti za FARDC byafashe mu midugudu wa Irundu iherereye mu murenge wa Itombwe muri Fizi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibingibi bikomeje kandi ibirego n'ibyinshi hano muri Minembwe kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano bikorwa n'ingabo za M23 n'abafatanyabikorwa bazo mu gice cya Minembwe. Ni mu gihe ingamba za diplomasi zikomeje guhosha urugomo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abahagarariye societe civile, abashinzwe ingabo bashyizwe ku rugamba n'abashinzwe ubuvugizi barimo kwamagana ibikorwa byo kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano byakozwe n'umutwe wa M23 twirwaneho Red Tabara mu misozi miremire y'Umurenge. Nk'uko amakuru abivuga, habayeho ikintu giteye impungenge cyane kuva ku itariki ya 22 ndetse ni muri iki gitondo ahagana saa 4 za mu gitondo mu gace ka Kenga mu gace ka Fizi kari uwo munsi. Abashinzwe ibizamini n'abategura ikizamini cya leta bagiye Minembwe bafite uburenganzira bw'abayobozi ba Kongo bwo kwitegura gutangira ibizamini by'igihugu byari biteganyijwe ku munsi ukurikiyeho. Nkuko ababibonye babivuga, imodoka zari zitwaye abantu zagabweho ibitero hakoreshejwe indege zitagira abapiloti. Amakuru yo muri ako gace ko akaba avuga ko ari ingabo za M23, umukozi ushinzwe umutekano ushinzwe ikizamini bivugwa ko yakomeretse bikomeye cyane. Ku miryango ndetse na societe civile yo muri ako gace, iki gitero ni urundi rwego rw'umutekano muke ukomeje kwibasira uburasirazuba ndetse n'abasivile, nubwo hari amasezerano yashyizwe mu rwego rw'ibikorwa byo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigamije guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahagaragariye societe civile mu misozi miremire yasabye ko amazina ye atangazwa kubera impamvu z'umutekano. Yagize ati, gutera abategura ibizamini gushyira mu kaga amahirwe yo kubona uburezi ni kimwe mu gutanga ingwate ku hazaza habazakomoka bose. Ibi byavuzwe n'uhagarariye societe civile mu misozi miremire wasabye ko amazina ye atatangazwa kubera impamvu z'umutekano. Abavuzi bemeje ko umuntu umwe yakomeretse muri iki gikorwa kandi arimo kuvurwa, banaburira ku ngaruka zikomeje kwiyongera z'ubutabazi bw'ikiremwa muntu ziterwa n'imirwano yo muri ako gace, aho abaturage benshi bakomeje kubaho bafite ubwoba bw'ibitero no kuba badafite amahoro ndetse no kwimurwa mu byabo ku ngufu. Amakuru amwe kandi anenga ikoreshwa ry'indege zitagira abapiloti yitwaje intwaro ku turere dutuwemo n'abaturage, igikorwa bavuga ko gishyira abaturage b'abasivile mu kaga gutera ibisasu kandi kigatera impungenge zikomeye ku bijyanye no kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Bamwe mu bashinzwe ibikorwa by'ibanze bavuga ko abaturage bamaze kugira ingaruka nyinshi cyane, yaba ku buzima bwabo ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikomeza kuba igenda irebera ibi bikomeza kuba bigenda biba umunsi ku wundi hano ku butaka